nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma gogo nashama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma arrabole dirra aye aye abaozi machu aye aye ya bilisumma aye aye manenu matu aye aye yalle Dawid ibsa aye aye umrina deratu aye aye wabona shama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma wabona shama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma Mandalo dako aye aye sigimo batiran aye aye abao ko male aye aye fedu gambira aye aye edagaro mule aye aye fanjira jimman aye aye amada babiyin aye aye doktora dokuma aye aye wogona shama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma wogona shama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma Ale da fiarsi aye aye achinga bakode aye aye nakamte binajo aye aye achigam nakode aye aye awada jalanko aye aye achigam nakode aye aye orana biguji aye aye achigam nakode aye aye amboda fi wallo aye aye achigam nakode aye aye matura fi gore aye aye achigam nakode aye aye mafia garo aye aye achigam nakode aye aye oromia ballo aye aye achigam nakode aye aye wogona shama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma wogona shama nashama nuru nashama nashama ero nashama nashama nuru nashama nashama nurajab sitan narkoda dabruma Leader Dawid Ibsa home after years in exile in neighboring Eritrea. Around